Abanyeshuri bakosowe mu bizamini by'amashuri abanza barenga 219,900 aho batsinze ku kigero cya 75%. Mineduc yerekanye ko ibigo bya leta byatsinze ku kigero cya 75%, ibifashwa na leta ku bw'amasezerano bitsindisha ku kigero cya 72%, mu gihe ibigo byigenga ari byo byatsinze neza ku kigero cya 99%. Iyi ni PBO Entertainment TV. Njye nitwa Paul Biri. Bahaye ikaze. Minisiteri y'Uburezi yatangaje amanota y'uburyo abana bitwaye mu bizamini bya leta. Yavuze ko abakobwa batsinze neza ibizamini bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange kurusha abasaza babo mu bizamini bisoza umwaka w'amashuri ya 2024-2025. Amanota yatangajwe kuri uyu wa 19 Kanama 2025 mu gikorwa cyitabiriwe n'abayobozi batandukanye, ababyeyi n'abanyeshuri bakoze ibizamini ndetse n'abanyeshuri bahize abandi ku rwego rw'igihugu. Minisitiri w'Uburezi Nsengimana Joseph watangije iki gikorwa cyo gutangaza amanota y'abanyeshuri bakoze ibizamini bisoza amashuri abanza n'icyiciro cya mbere cyayisumbuye muri 2024-2025, yashimiye abanyeshuri asaba ko hakomeza kwimakazwa ireme ry'uburezi. Mu magambo ye ati, ni ngombwa ko dukomeza kuzamura ireme ry'uburezi, tugomba gushyiramo imbaraga, hari abanyeshuri, abarimu, ababyeyi, twese tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo bashobore kwiga. Tugomba gutanga umusanzu wacu, ari uwo guhatira abana kujya ku ishuri, kubafasha bari ku ishuri. Mu magambo ye yakomeje agira ati, icyo tutazakora ni ukubabeshya ko bamenye igihe batamenye, ariko nta mbaraga n'imwe tuzasiga inyuma kugira ngo bashobore kumenya. Ibi ni byo bizatuma abana biteza imbere, banateza imbere igihugu. Abanyeshuri bakosowe mu bizamini by'amashuri abanza barenga gato 219,000. Abatsinze bageze kuri 75%. Mineduc yerekanye ko ibigo bya leta ari byo byatsinze ku kigero cya 75%, ibifashwa na leta ku bw'amasezerano bitsindisha ku kigero cya 72%, ni mu gihe ibigo byigenga ari byo byatsinze neza kuko byatsinze ku kigero cya 99%. Umuyobozi mukuru wa NESA Dr. Bahati Bernard yagaragaje ko mu bizamini bisoza amashuri abanza abakobwa batsinze neza kurusha abahungu ku kigero cya 53%, mu gihe abahungu bo batsinze ku kigero cya 46.8%. Muri rusange abanyeshuri bose batsinze ku kigero cya 75.64%. Ku bijyanye n'uburyo batsinze amasomo mu mashuri abanza, imibare niryo somo ryagoye abanyeshuri benshi kuko abayitsinze bangana na 27%. Ikinyarwanda bagitsinze ku kigero cya 98%, Icyongereza ku kigero cya 72%. Ubumenyi n'ikoranabuhanga babitsinze ku kigero cya 71%, mu gihe ubumenyi rusange n'iyobokamana babitsinze ku kigero cya 75%. Dore uko intara zakurikiranye mu gutsindisha. Intara y'Iburasirazuba niza ku isonga mu gutsindisha ku kigero cya 82%, ikurikirwa n'umujyi wa Kigali watsindishije ku kigero cya 77%. Uturere tuzi imbere y'utundi mu gutsindisha ni akarere kari mu ntara y'Iburasirazuba, kakaba akarere ka Kirehe katsindishije ku kigero cya 97%. Akarere ka Kicukiro katsindishije ku kigero cya 92.2%, ni ukuvuga niko kabaye aka kabiri, mu gihe akarere ka Ngoma kabaye aka gatatu katsindishije ku kigero cya 99.9%. Ni mu gihe uturere twa Nyaruguru batsinze ku kigero cya 64.57%, Ruhango 66.66%, na Nyabihu 69.0%, ari two twagize itsindisha riri ku kigero cyo hasi kurusha utundi. Naho mu mashuri yisumbuye batsinze ku kigero cyo hasi ugereranije n'abo mu mashuri abanza kuko batsinze ku kigero cya 64%. Abanyeshuri barangije icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye bakosorewe ibizamini bya leta ni 148,677.
aho byagaragaye ko batsinze ku kigero cya 64%. Muri rusange abakobwa nibo batsinze ku kigero cya 53% n'ibice bibiri, mu gihe abahungu bo batsinze ku kigero cya 49.8%. N'ubundi bivuze ko abakobwa batsinze ku kigero cyo hejuru ugereranije n'abasaza babo. Ibigo bya leta byatsinze ku kigero cya 65%, ibifashwa na leta mu mashuri yisumbuye bitsinda ku kigero cya 63%, mu gihe ibyigenga biza ku isonga ku kigero cya 77%. Isomo abanyeshuri batsinzwe cyane n'ubugenge kuko bigaragara ko baritsinze ku kigero cya 27.5%, imibare bayitsinda ku kigero cya 45.8%, mu gihe ibinyabuzima ari isomo batsinze ku kigero cya 44.75%. Intara y'Uburengerazuba niyo yaje ku isonga mu gutsindisha kuko yatsindishije ku kigero cya 74%. Iburasirazuba buza kuri 68%, mu gihe amajyepfo yaje kuri 59%, amajyaruguru 58%, mu gihe umujyi wa Kigali watsindishije ku kigero cya 55%. Uturere tuza ku isonga mu gutsindisha ni Kirehe iri ku rugero rwa 93.1%, Nyagatare 82.20%, mu gihe Kamonyi ari 82%. Mu bana habahize abandi mu mashuri abanza bayobowe n'uwitwa Arakaza Leo Victoire wigaga muri Wisdom School mu karere ka Musanze, yagize amanota 99.4%. Harimo kandi Impano Brave Gloria wiga mu karere ka Bugesera, wagize amanota 98.8%. Hirwe Kanimba Honete wiga muri New Vision Primary School mu karere ka Huye, wagize 98.8%. Abo bakurikiwe na Duhirwe Gary Gavin Darcy wigaga muri Ecole Internationale La Racine mu karere ka Bugesera, yagize 98.8%. Nsengiyumva Joanna Holiness wigaga mu karere ka Bugesera, wagize amanota 98.8%. na Ashimwe Keza Gerardine wigaga mu karere ka Bugesera, wagize amanota 98.8%. Bose baranganyije. Abanyeshuri barangije umwaka wa gatandatu w'amashuri abanza ni 15,695 bahawe imyanya mu mashuri yisumbuye biga babamo boarding schools, mu gihe abarenga 150,000 bashyizwe mu mwaka wa mbere w'amashuri yisumbuye biga bataha. Abahize abandi mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye harimo Izere Henoc Trezor wagize 98.67% wigaga kuri IS Kanombe yo mu karere ka Kicukiro. Uwumuremya Robert wagize 98% wize kuri Hope Haven School mu karere ka Gasabo. Uwitwa Ineza Flora Elize wagize 97.89% wigaga muri Hope Haven School yo mu karere ka Gasabo. Harimo kandi Ndayishimiye Jean d'Amour wagize 97.89% wize muri Haven School yo mu karere ka Gasabo. Agaba Happy Jean Edius wagize 97.78% wize kuri Petit Seminaire Saint Aloys mu karere ka Rusizi. Abanyeshuri barangije icyiciro cya rusange bahawe kwiga mu bigo babamo mu mwaka wa kane mu mashuri y'ubumenyi rusange ni 20,681, mu gihe aboherejwe mu mashuri yisumbuye biga bataha ari 18,929. Aboherejwe mu mashuri ya tekinike, imyuga n'ubumenyi ngiro TSS biga mu mashuri bacumbikirwa barenga 28,000, mu gihe aboherejwe mu bigo bigamo bataha barenga 20,000. Aboherejwe mu mashuri nderabarezi ni 3,669. Aboherejwe mu mashuri y'abafasha b'abaganga Associate Nursing ni 545, mu gihe abahawe ibaruramari ari 2,701 biga mu bigo bacumbikamo, biga mu bigo bararamo, naho 76 bashyirwa mu mashuri bigamo bataha. Naha nsoreje, ndabashimiye kuba mwanteze amatwi. Iyi ni PBO Entertainment TV, naho njye nitwa Paul Billy. Amakuru yo nakagaruka. Ciao.